That is best choice for oolong tea because this material can absorb the flavor of tea. Yeah. So if we use it about 1 or 2 years later, even without tea, just the water will smells and drinking like the tea. We call it the 紫砂 special purple clay. Because Which place? that is very famous helicopter. Anok ga hangi anok hangu ya yong anok se ba ye ma hala anok ya se ibu do ta te ba halai ma hai do man henja anok ba do ge man mo ma do to man henja he lo Long
Lan yom mà tụi mình thấy nhiều khu bằng chân suy suy cũng đó đi áp hàng ya bằng chân tapan man người vậy qua sang di ban cái tài năng tụi mình pa mà 40 years gap yang tôi về trả kia chân sẽ na yang di yang sẽ làm thế nào Yung pason yang silang jenang itu macam sikit. Nipan kaya kemana terba sitak yang terba sangsin yang sebuhang mana atau lili jina konyakan kemong mayanang ang lima wasam na misis na numan jina yok kumacam nang senjulong palong na aku ngawan aku akhir rumah yok kaya tuman jangan sitak sansin kuno yang nampak yang boleh kem okay yok kecampuran tuman liter mau main kata cai tenang second world war macam pangan kadang không cứu thế chăm đôi tôi miang linh yang tôi lang cũng đi xem mà kata tôi đây atau lili memang kadang akan macam itu yang yang atau tangsam guna memang institusi yang mau tampu keamanan baik atau lili di country kata saya memang free menyambut maksud institusi yang kita ni pemanu institusi mendengar aku atau mencakasang narasi sekolah Japan kata ini nafsi aja bukan pancatu ini yang pakai memang mulan aktif ada nah cemui ini pak ini kan cemui aktif teman gue kena atau dilingi yang cemui mau main konyak nang silalu keamanan itu yang mau tangguh atau training yang kemana tahu tak ini free of cost di mana ang ini cia pun training alat se anang yom nong tapai wanda atau sip atau wangi yang jeng atau hemlock na ada nuan pumelok lili wah kalau nang wangi yang jeng kita tahu dia mak ang bunyi lan kia ni sebab teninga mom atau Japan tetai atau eastern most ke Japan wangi yang jeng setahu dia konyak yes kematum jinga atau telah yang kami wangi yang jinga siapa kampai sih aku tay bobu hang anu Desember 5 jam anu atau yen jong do bu tahu macam tay itu bu tahu kita yang baru kamu yang seno hang gue tadi ada paham atau social economic perspective mengalam jinga agi inam hang gue kata teman tahu ngau apong kita balana apong kita no jai sen balana I think you may have some takeaways tumano konyak awang kagong sa tuman kita isipun ayang boy 1984 man api Elena tahu tayang mo atau nyu tuman tahu ya 1995 pamjam na atau speaker na bayanan inya tahu ya iya nyo konyak payonglan tuman cheng ibiani konyak payonglan na Taiwan mu ada kadas atau yang ane yak mah atau yang Taiwan mu macam diwaj atau yang ngin kau ta pha bu atau half pen atau baik kung loi sai asam kung no atau saji jen yang gue ni half pen aja tahu ini atau jen i ngau ini atau 20 rupees yang half pen yesak aku cuma inbuiji, yabuiji. Hayang boy ini ada the importance of half pen may lang mo, half pen na atau alaya lang mo. Is kama atau asay na bumanchen mo atau yang mo musik realization ba atau ye pa ido de. Tahu na tayo ito yung. Tuman kem Taiwan de atau
deh teman naga cati deh ada ya apa yang mai lagi yang sih buat tamu ngiang ni teman jing mai buya anda isi mah ada waktu mana ada practice main cuma ada waktu mana ada cuan cuma ada waktu mana saangu ada teman saang yong mai tai yong mai mana ada bau cuma ada yong mai tai ada teman jing yong nam ada ngi opu ada tunyu lingak cina se tuyong lingak cina se iwan deh teman small things aceng aku tuh ayam very important atau aceng aku tuh yang atau yang nama incomplete atau pahit teman atau the yang aku atau jah ni sebuah apa teman nah ada orang deh muilan nah ada orang pun haki jom nak baik teman mahalak atau mau apa mi you sama se mi ya kaisi ipama se atau teman saya nggak ngomong lain cocok pun lagi pau tahu deh mi yang mana dia ni atau nah awan tu teman bulan aku mau ada teman yang apa lagi dah awan deh teman jongku atau attitude atau mentality atau mindset hey teman jong na ayam awoi pane membu atau attitude ayam atau mindset hey teman hakian memang tahu sini hipak pimen teman bulan awoi palano tuy mai lingna yo first priority ya yui to mai la ko yui sa lap tau la ko hadaw yui chingna meng la ko yui ai hadaw facilities a enjoy na meng la ko si attitude hadaw mindset tuman siong ko hadaw mo ko hadaw te to yang tapi tu mana apa yang wo ka ta kan mo nang ko se bi ko te ko there is always someone after me Ajin, ahibag lenya kowe, there will always be someone after me. No, hado attitude, hado mindset, tuman mo hakemo si hado ja. Hayang ha? Tawa may, ata may wa, mi do min may kay, mi do min may si ibu hado attitude, tuman na develop na miyang lang si ibu. Hayang ha, taw socialian, taw social kaya mo bay ka ma, taw social kaya. Apa yang bulan na yes aku sila ko si ada mindset ada teman mola ko si ko ada teman ada mi world cup de la yang Japan la na iman chao si ko ada iman ada ground ko man tai be ada iman ada ground clean na mem ko chao si ko ada khom na bua ada chu de ko bu ne iman bi mo ka ta pai mo so la ke iman pai mo ka ta ada mo pai na ke individualistic Hadaw yung mo may ako yang sin. Sa tuman mamamu development bay la. Tuman sa FND jeng ina. Hadaw bay smay ko chuwan jele China Japan bay smay ko chuwan tuman bay la. Hayang bay hadaw sa tuman nik siyang may nik samay ko. Hane si wanda tuman nik siyang bay ya chang mo ko ma. Isig man tuman wanda samay ko. Hadaw hane si wanda tuman wan bay man chang mo ko ma. Hadaw yung may la ke. Tuman mi alam ka kung maamay nila hataw tuman nyo hataw replicate na men kuna hataw nyo tuman na lingkuna hataw di may ka tuman mindset tuman jutay hataw jaylay lumaya ko yung sa tawa tini hataw kuna tuman farming hataw farming jeng tuman na hataw da layang di hataw replicate na men na tuman na tawa lingku kuwa hataw scenic milik hataw yung nutritious food hayang mo ching mabu ching na hadawa wangpeng na wok luai ya bahagia angnam jawa angnam sinam tapi tuman kai siang yang na ikwa hadaw sinik hadawa ngin na meng lagu haku tuman ni yang lagu siya mau dai mo konik siang ko means konyak nik siang na hadawa food the food of konyak siang hadaw konik siya agak aku mama sibo teman atau tuiling na nang yan jingbi mo bu konyak teman lena teman ka to ka atau si jina sa yo nga suitable nyoi yo nga may nyoi tapos atau process na nang hayang na teman Nagaland desire ji India desire ji hayang abroad nuway atau teman siya export na lang ko konyak jingatam tengaw yang bu yang imana yo nga excited hayang imana atau kahaman ay atau sihang kahaman tinaki nang ay kata adam tiningan imong the survey ala akila atau kata lang do nang atau Thailand jauh atau China
hayang Japan na tayang pay mo kung yang pay mo ngay mo atau alek atau result atau cai na Konyak Lungmelan teman 2025 में चाइना है जापान के हुआ कादों यूएजिंग लाइला साइचिंग साहा जिंगे जी साइचिंग साहा जिंगे मा along country or region जो ताया सु जापान चाइना तमान पे सिले यावी बुचा थे मोनन हपोई human civilization गुंगाव तो लाइला दे इमाना तमान पे चिन्नम चंगे तमान शौदे केंदे मोना तेनी बुखातोंयु technology 왕남부 진달라이완도 China है जापान technological world में top second and third position में मोना next only to USA तमान पे जाकी बुखाताlan mu हपोई इमाना तिसिने advanced ने मेंगुआ तमान पे अन्य इमान में हंगिमो हकी उलिलियो रत्नंगाई बुजिंगने अन्यो China है कुन्याका मिन है गाँव में चंपू अकन मापू में मोना लपुजा में किंग तमाने कुन्याका मवांग से ना इमान वक्त मुहे ना किंग द वांग से ना यहाँ में इमान में तमान मको कुमाई में किया संग डायनास्टी तंग डायनास्टी संग अंजिंग से तमान मको exactly iman mo hato moyang de anyo lepuja me ying se konyak te sekolah de seung se ying omyang me yingna hagia ying so omyang me minimum bonmen de mahatawa sekolah se singan mo China mo hagibu anyo Japan da lai la jingne to Japan da lai wan de konyak ka China ye kamu migrate na mengen buyan se yongna to kai hatoli di samai se yongna kaila research scope alam yongna jingne kan bude moyeng de anu Japan da moyang nangai bua ka hamman wai bu chamlai ka bu yui anu aki buta lai la thayang na konyak na sina yana jingne tai sin bu connection atam ne to la hatoli tak pe pe de Hake kemande tawangi oku Japan and China Catalan Jingyuewangan. My perspective on socio-cultural life of Japan and China. Awangne iman strong work ethic hatongwana. Work ethic teman ngame lip punemen kama yoyelin putui shama papo penbu. Isi kama himai ku ngai fama se tai ku fai tuilin ku. And dedication and devotion. Hangi to Jia boy, Mongpa Bufay, Mongha Bufay, Hongli Bufay, Atawan Iman Mona. And perseverance. Doing one the Sangnam, Hayam boy, Sangamahai, Amangai Namse, Halo, Taipu and Unyoku, and practical Namatolimpu, Iman Mona. Collective responsibilities, Remember, Muilana, Joining. Joy part mai lengla hado mona teman wanglam nemen kama engineer ba ka pa pujina isi kama contractor ba pa pujina isi kama labor lan pa pujina sa ka cha da men pa mona hayam bo iman ya moilam equally responsible hado wanglam mona iman ya ho king ho bai bukata sangya ka yam to na hayam ya ide encouragement society and government iman nam non and sponsor the men tolan singaman tu ya and society and nation contribute na to jine iman like technologically advanced men buja se hato shinya ya ke and iman discipline and order adongan Japanese woman wa haji Mayo ano sinpe kohai sebu wa sebu ne kama group harmony jingo yogi ba pai jingsim yogi pai ano co-workers lan pai ano champu simbaya lan pai harmony ngola bong yoyo wang yang aja po yo bela bong sebu iman yong atinga ko ba to ano haji se kama
모두 시하이고 항이 능금에 한금 먹금에 모두 시하이고 나듯이 민명도 것이 하다와 한금 먹금에 낭중노 민명도록 녹사중노 민명도록 징소중노 민명도록에 하기고 나와는 영래 통통낭시는 아니요 매우 시그마 오늘 항이가에는 오늘 도록 어느 난 오늘 도와 어느 능징증노 내녹증노 오늘은 명락하도 용매용는 자들 어느 신바이고 하이 시부는 맹가마 hierarchy system teman-teman mohon atau buyong-buyongan dan sigma lumelan de hanke isila nausinawalan de imanda hanke isila anu nahalan de lumaya hanke nola My game on the beach one. This is what I came away with. My first understanding of this entire trip and the men. A lot as an individual from this trip. I was surprised. I was in awe. The way Konyaks are systematic, very, very ekjunina kotha manigina respect purina motahandu idinga ase purina moi maiki ke janai dibule monjadu itu ase. So if we are lacking, then amihama kumjuri ase. Takhan nole compete kuna parele amihama kumjuri ase na moi sai. Second thing, I have noticed that as a Konyak, last time there was reservation for 33% reservation day. There was a huge hue and cry from other tribes. Na? Forward tribe koi au kan, sema kan, angami kan. I want to thank to the Kiman Konyak leaders kan ase motakan. I want to thank you. I'm not a very Gropati Lakpati Binoy. Mohan Magwalaga, Enelten Garibina. The Konyak men, no, they have always given me an opportunity. And I feel that if women rise up to the occasion, then our men are the most cooperative men I've seen. Konyak Motahan. After 6 years of coming back here, my first Konyak Motahan Palnai with Hamaki is there. Palnai with Hamaki. It had a choice I'll begin another. I really am not. See, because even in visit now, they never leave me out. Kali moi kodo poisa hai phakuri bi tado phala se na kobi poisa bi phakuri bi buji tado mohan phala se bolu itu iklas de moi complain bola noi redu Konyak Motakan tu maiki kan if you rise up to the occasion then they don't have a problem giving us a stage platform di bole kechara nai to moi kan maiki kan tu kali busung 50 years pichli Konyak Motakan kininga obo moi na jane but this generation of Konyak men are very, very willing to give women chance in every sphere of our life. Aru itu lobo na parishe kulidu, maikikan amin na galti ase bina moi itu ita jana. Second point, and my final point is, what I took away from this trip is for women. Amikan maikin, aru maikin ifan noi motakan garibi. When we came back this time on pura then moi na patapat jai na mithai kan, biscuit kan, snacks kan kinishe moi. So sob manuan ite kokai kan tu. Mungkin kuishe, aho aru itu, eso manu ari, mungkin bi itu log le thaka, na, mane kapra sapra tu ajigari bajakan tu, they don't want, they want snacks, they want biscuit, mithai, China laga, Japan laga. So what I noticed was that food is a very important integral part of a culture, of a place. Amiga itu tu lightly nonobo lage. I bought a packet, okay, ekta packet kinishi moi. Itu tu tangan la poisa ba tuito gas ni na, no even. Itu guru laga itu skin tu achuda ni la regwa maigu la khon tu kapra nisna ita zade itu piece katina tenga nisna mitha nisna packet guru tahan la poisa de tu ka but there is a properly packaged product ita ase to tahan na food habits tu itu guru packet pra itu mangso laga sukan bi 10 taka packet bari bi man sundur so food is a very integral part of a culture and how we present ourselves. So I felt that women folk, along with men, food they all seriously focus kore balaje. There was a packet, okay, a group packet thakishi. Itu Japan na thakishi. Sauri tu chingyo. I think everyone knows chingyo na. Chingyo is na. Holi bi all khai tu halal krak to kore. Holi bi it's like chingyo, and it was so tasty. Packet le Japan palo. So I felt that we have to start with visit day itu koi thaka ase ki ami han laga planning do next 10 years day itu
dukan ne sua laga packet iku na thakibo lage. That is my dream. Muna dream itu ase. To moi bi tu nisna packet laga saman moi nakina para tak moi nakine. Lagile moi bonabo moi nakine. Itu karne mohan na products na thakakan maikian mohon. I feel that we should have more cooking competitions, more brand competitions. For example, I'm taking an Indian example. 2020, there, three friends from Kerala, they started a banana chips company. They started off this company called Beyond Snacks, 2020 during lockdown. As of 2024, their total net worth is 100 crores. So in 5 years, they touch 100 crores. Banana chips brand. And yet, banana can do. Instead of creating companies, we are deforestation. Instead of creating companies, we are deforesting. There is deforestation of our land. So I urge all of you that this is something that we should all take into action immediately, and also focus on the socio-economic aspect by not thinking that first day mula phai ekta ram moige apni la cha bagan du kina korbo asa du kina koris moige inia itu maiki han na kotha na kori itu mula maiki bacha ni ko itu na ko na. He told me that, and after some 1 month he said, didi asa laga cha laga puisa advance on thibo tu mugi aya itu maiki bacha na puisa tu kini mangi ise tu na mangi tu na buji tai tu soram kai na buji. But after that, subsequently tai tu cha bagan tai tu jai we have to stop thinking that it will chawal. And I'm very happy today. I think they started with millet. This is our problem, okay? Mohana problem do. Sab cheese to chutu ase kami hando. Gari actual gari poisa ani nahi phala ase kami hando. Aru bhat baki to sab chutu mutu. Maiki la kam chutu mutu itu ki koribo. Inika no hoy. You cannot do it. You cannot get admission directly in class 10. You have to start from class 8. Itu nisna. I wish we start giving importance to the smaller details, because the devil lies in the details. My sincere urge is, my takeaway from this entire trip, I think it's time we start taking actions proactively without waiting for someone. Decision otherwise, this time itu trip pa janishe ki konya khandu thik thak he chuli ase aru leadership bi thik thak he ase aru ami khandu phal hatte ase bole guna moi this time na trip ki janishe a significant event he ong ye alam ka phan china ye gao ku chak chong ngai bu konyak ang chong chat se ngao sa ngao chai thum yoi de ta lap chem 20th March 2025 ni Dimapur Hotel Rome Jame Bajai Si Nyam Tu Wangsa Bajai E Pe Wang Wangsa Hai Tau Lan Dai Ngao Anyu Bajai Saba Hai Hado Tapong Dau Lap Chine Siang Ngao Wang Du Ngao Doi Na Meng Ne Japan Hai China De Tai Ang Nyam Yi Ta Lap Chine Em Lim Dai Yang Wan De Cha Nam Pem De Dai Mong Bu Like Mandat Lan 12 Kata Lan Dai Siang Yang Sim Hengen Me Nagaland Chief Minister Hai Bajai Wangu Bajai Ke Kunam Hai Bajai Yamau Lan Anyo Okulane Yoyo Lam Me Cha De Dai Cham Dai Pong Bu Hai Ta Yang Ki Tau Yom Nyam Bu Yong Bu Kun Ming Me Nakam Shinailan Ngo family man bốc nhân quê nó Hà Lan Mabu Hà Đô Đê Yaja Đô Inner Fellowship Ngo Yang Ki Hà Đô Bà Dê Lâm Phà Đi sponsor Nga Yang Ki Ta Bắc Lan 21st September 2025 Sunday Nhùi Nhị Thì Mà Bồ Yốc Long Bè Yốc Bù Dạ Yang Bè 22nd September Monday Hát Trả Nhị
ya yong tau Japan mabu Asian Rural Institute ARI me 24 to 26 September nyoya iman bulan pai hilap amai ya hangga ka ham ma kwai bu me wang hai ngoi bola anyo taman ka talan de iman ne jam thong ne sam lai phalap dai ngao dau mabu 28 September me China ang chong chừng yu Beijing de Beijing ani ni Tiananmen Square hay Forbidden City hay Great Wall lan li de Gamabong dau mabu yalak pe Kunming Yunnan Province de 30th September ni Beijing tam wan kun mabu travel nyo hiệp hành li de Game taman kia nóc vi phung lực khám ấp chừng người vụ hay xế lê giáo vi của lan li hay hào bông anh ấy nghĩ rằng Yunnan Normal University Authority hay hào taman hay iman hang ke chừng người hay ngõ trong trả cái mèn anh yêu trả na ngao nhiều lắm chừng nên alam tây dầm lắm chàng tây ngao thì bác ở mày nhà ngồi nhà nghỉ đâu là đây vũ trụ lệ tâm sẽ đâu là English là wishful thinking mà đây là nan đề siêu đau anh nói đâu là gì đó sẽ trả cái gì vui vui của mọi người lần một vụ kinh thành làm thầy đây vũ trụ lệ ăn mọi siêu âm siêu tâm thực hiện tâm hàn của năm với rằng của nhắc ngay chừng vụ ồn vụ chừng ăn bộ cả đây vụ ngao trong nhận research tôi sáng nhắc cái giá độ ngày học rằng như mẹ chăm sư phụ trường yêu yêu bi chắc lan thầy nay vụ các đồng nhục Southeast Asian các lan thầy tây xin cầm networking lên hay mong cụ chừng nuôi nhà thân quán ngôi lạc chèn tây ngao lạc chú đệ mức vẻ lạc tài xem man học tục man động mày học rằng phải lưng hồng sân ngũ hay chừng nuôi mong lầm socio-economic and cultural lắm mẹ Asian member country lan thầy Allo Economic Forum cái thăm lan thầy tây xin cầm giả phân đã là tài sang man đầu mày học rồi đầu xa tầm này tại thầy quảng ngô thì theo tôi giống mong hạ chen đi đây là one x in sự hiện tao lấy bạc chen cái đồ rồi giống mấy bộ step ra đừng làm ăn tại bạc chen sao thì là không một cái đại học probably Southeast Asian country lan thầy hay lệ về thầy trade and commerce lưng bốc lắc chữ này China ngao manu advantage giả phân America mẹ lắm đầu cái cầm ăn dưới mẹ China ngao nhiều lắm cái tâm giả cái xem man đâu mày học lắm nam sao mà quang ngủ anh đi ngủ bảo quang bén anh mang ngủ đà rồi anh most tôi dạng này mong mẹ cầm ăn cả tộc quan quân mẹ ta vay nhân nhật cụ đi lịch ven lịch của giáp lại phà hai dương hay mấy hay nhặt quăng mang là ngày là hay rằng này ở đâu dưới mà bù hai dương thầy mấy hay nhặt giờ bấy về ta mang dưới mẹ quăng mang là ngày học lập cái xem giả phân giả tụi mày học đeo vốc mẹ sẽ mình làm gì chỉ này ta mang của nhấp bằng môn ngầu mẹ mấy giờ giả chân mông mà đừng đã lắm vốn năng đủ đại xem giả phân là mày với rồi giả tụi mày học đeo hà đâu cái vụ đại xem giả phân cái gì chừng thấy chắc vui vui đúng không đâu mày là này giả ăn đừng là đại lắm đại xem giả ốc cu này mẹ hả má của nhấp sinh hay má nhấp cu hay nào lần hắn đừng lắc ở lâm gia năng nóc xa tôi hay là đủ giả phân mẹ chừng nhối tổ lôi dân mày về ngộ cụ hai dân lan chừng này quăng hay ngồi cụ giả phân mày nằm nò tâm vô lên mẹ hạ cụ sẽ tây cụ chủ đề ở tâm hàn năm mai mà I will reference nhịp hậu trả cả tâm nhang hàn này cả băng là sẽ mất đi lưng cả đa lưng nhang ông băng ngao ngao ông băng băng cả đa được gì vậy anh lấy cái đâu trả trong đâu trả luôn đâu be fruitful and multiply hay là gì nhị chú là này lúc mà không beli lên phần bên này chỉ số y các ông người bay ngủ bất đặc biệt là cái người ông vắng ba y ministry
Nazareth may ministry declaration how atau the Nazareth manifesto so ilang ministerial declaration di yung ba yaha mana ka atau tôi halan ku mau mai nyolak sini anio sabo nak mo lan landam nak sini mukku malan em dam nak sini sosiali malan ku mai pa nak sini mak tak pi hado su atau ni yang After we came back, those you know, the man in China, we came from Mongolia, migrated to Bengalaya, Mongolia, China, Taiwan, I studied Google, Taiwan, Southeast, you got Lama, Atama, Myanmar, Atama to Yunnan province of Atama to Tamansa to India, you got here. Google mo ano to. Next, konyak generation ting na tama. Tama ni mana supaya naman konyak shine and come up in our just competitive with other tribe or other country. So why not? China, Japan na line yung lang. You search Google na yung data to study technology study data to na. Kawan na may plaka dyan. Okay, you go and study there and come back. Why just confine it like a frog in the bone? Our eyes without vision is useless. Ngiyang ito, hindi ka ba ito? Vision na lang ka ba ito? Useless na. Tawating mo. Okay? Lama naman na ngiyang po. Naman na John the Baptist came to dyan. Jiswa pa yung mapayra na kung nasa-resin na lang. Tamapi, China ke तुम्हारो advance में Japan के advance में आना okay especially the youngsters confine ना क्या अन्य तो क्या ताला लो abroad जाओ बोले तो पैसा नहीं के जाओ ना money is not important नहीं ना important है first your will to go तो ताला तो दोली नक्शे ताई कुमा कावा ngalaman mo okay you should have a will to go outside konyak yakin like man the tradition to modernity, you know, from tradition to modernity, so yung transitional period from tradition to modernity. Don't know tradition to modernity, man. Traffic jam में वो लगा है. ये भले भी ऐसी एक वो chance नहीं. We are stopped. यकीन हो we are. Tradition to modernity पे वो बता माने क्या और रास्ते में traffic jam हो तो क्या माना तो वही होगा sort of में क्या पड़ेगा jointly we can serve our people तो कोई तो that generation gap हो मत माना we cannot advance the man try advance के होगा तो point जा तो साथ उन्हीं तमान ताऊगा जो मैं sorted group ताऊगा sorted then out here 71, 71, and those of 71, class of 2 million, to be, and subset of the Marvinina, mix, a sorted group. That is a kind of lesson, conjuncting the lesson jam. How is a practical game? Very group challenge. We adjust with one another, and the man learn, we learn from each other. Yoi chat yoi ki advance में हमारा तो generation gap जाता तो yung mana kian jam sikit together we can build our konyak. Nah, ada tu akan baru point aja tu akan point man tinggi tu man teman tahu tu show oke sana talak cingnya teman Apex NGOs KU KNSK hai KSU đâu và plan hay action acknowledge them yang đâu và đối số sâu như cao từ hạ sẽ đâu nan thêm phù hợp chạy amahan join apex body teman kau ke amahan sup cakap mereka amahan together amahan push no we cannot do that dia tak teman banyak kesalahan we are only consumer okay we are not producer teman lain hangaran deh anda bilang Number one, I have seen in Japan, so humble, downward, servanthood ministry. Ayaw ba?
Acuy haran ya ini. Itu kan ke anim negara no. And China no. Competitive in dignity and labor. Yo, sing hipak yun. Though the China number one in economy no. Okay, the macam yang together. Let us not just there that old, young, or shakon na that thing that the man come punya chat sini ya yang masa tu nanti kan action plan tu itu no. Kawan